Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Borsenshar jong karib hoi district hapok gajing yalam jong u extra assistant commissioner uba ark harbi kheo harengkat gajing senran lang jong ki nong tre katanat ka koi ka khia lembat ki pulit menta ka sngi ka khandai trik ubna ya yong arjar arpuwai kila hier jurip kendit kensan hayo nongpo ha ka bakila dan kuna hadu san pohon reungut ki breu ki bamshim la dengye ki mask ha ki jaka pajba kat bagani ka kenhon ki magistrate ki pulit mat ki nong tre ka koi ka khia ki dang bun kam bandan kuna ye kini ki san pohon reungut ki breu ki bala pun khanya ka an hakum gani ka por ki la lap ru ba uwei na pedeng jongki ubaya bit ye ka jingpang covid khat khandai hadin bakila theu ye ka jingshit ling ba ka thermal scanning machine haba ye kren mat kila pathai khoboru extra assistant commissioner jong karib hoi district uba ar kharbi kheu ula pentep bakani ka jingpen long ya ka jingjurip kensan mat ka jingle ye ka random test ka long hadin ba ka jingptha jong ka deputy commissioner karib hoi district ka kong rm kurba hadin bala ye ba ka jingdon jong ki breu ki ba ye bit ye ka jingpang covid khat khandai hapo ka them rib hoi kala sedang ban kenrai biang hagini ki khendiat sngi Nak ke district administration leng baga direction dengan Madam DC Jungi, Madam Kurba, gila depute yang ini magistrate, along with police team, along with medical team, atau civil hospital nongpo. Bagi niwan ban sensitize si breu about wearing mask. Ban haju upor, tapi sensitize si breu ru. Haju upor nilai igi random test, hampang dia kita breu ibang gan mask hanya apa nongpo, hanya cuma guna. Kani exercise, sunshine, nak stop akham Islam, hadir akham relax di lockdown. Reject pemerintah aktif because of the surge in positive cases all over India. Terkentam mesti tunjiru mereka because of the double strain coronavirus. Nak kata nak health department nangi lengba sarkar mengleru nak ham strict regulation mereka baru kita mas ini penting testing mar bagi negeri state maran Israel atau lockdown tu kita as a precautionary measure ba ini kenyang unom pur state jungi nila ham strict yang kita beri instruksi bagi teng mas buat aku entry point tu angkia dan kita protokol apa lulut nambah ini kenyang menyok menumpuk kejelas ini. Cuma fikir metah nepot nilai igi random checking nam tak kita beri ke teng mas ni pot numpuk ikut ibai bak ingkai ke bagi teng mas bagi bagi mas ni test tang ke bantu mas kantam ini bersama dukan pot numpuk sai he kini kita nai mentah pun beri ke testing ke teng mas tu dah social distancing tu follow ki covid appropriate behavior di follow show kumpul ikai untuk mencua tingin dia penting kata ketika message ke baleng bak district administration ni ko naik pai bak baro jang kari boy district